Drage moje divne žene, pozdravljam vas iz ovog prelepog zelenila. Snimam vam ovaj video jer želim da vas pozovem na jedno posebno druženje koje organizujemo u prirodi, u prelepom skrivenom dvorištu u Barajevu. Odlučila sam da napravimo naš prvi Lavita restart uživo, posvećen jednoj prevažnoj temi o kojoj se i dalje tiho priča. A to je menopauza i sve ono što nam ona donosi posle 40. godine. To neće biti predavanje niti strogi kurs. Zamislite ovo kao naš zajednički ženski kutak, jedan opušten parti za dušu, gde pre svega ste dobrodošli baš takve kakve jeste. Moj cilj je da se ovde osjećate potpuno ugodno, sigurno i rasterećeno. Družit ćemo se oko 3 sata. Prvo ću vas naučiti predivnim tehnikama disanja koje momentalno smiruju telo, a onda ćemo leći na prostirkama u travi, proći kroz duboku vođenu meditaciju za menopauzu i prihvatanje ove predivne faze života. Nakon toga ćemo raditi malo laganog i nežnog istezanja kroz jogu da probudimo telo. A ceo događaj završavamo onako kako mi žene i volimo, uz kaficu, sokić, osveženje i opušteno ćaskanje. Ono što je najvažnije, sa ovog druženja nećete otići samo odmorni. Otići ćete sa jasnom slikom znanja i praktičnim alatima koje ćete bukvalno moći da koristite same kod kuće. Što ovde naučite ostaje sa vama zauvek. Broj mesta na prostirkama u dvorištu je namerno mali i ograničen, jer želim da sačuvam malo bliskost i mir.